मरुब पाउ पिजन इंडिया गवर्नमेंट मणिपुर की इशू असी लुमना लौदबदगी तंगदु लैताब पुरक्पा ngamdabani हाइना फुंगियर एसी की एमएलए लेशियो कैसिंगना हाइख्रे खुरुमसरी ISTV पाउ मिनिंग ताब्रीबा ख्वाइ पुमनमक पुतराम ओक्सरी हौजेक पाउ संदोकना पिजरी मणिपुर पीस पुरक्पा यामना लाई इंडिया गवर्नमेंट सीरियस ओइदबदगी पीस पुरक्पा ngamdabani हाइना फुंगियर केंद्र की एमएलए लेशियो कैसिंगना फोंदोखरे वाफम असी गुड सेवहर पेरिस कासोम खुलेन मेरी हेल्प ऑफ क्रिश्चियंस पेरिस कैहाउ अमदे सेंट एंटोनियस पेरिस मुरैना सरुगियाबा होली क्रॉस कैथोलिक चर्च ती हुंदुम खुलेन युम्बु ओइबा तरामरी शुबा साउदर्न टांकुल कैथोलिक कांग्रेस थोरम हौदोकपगी थोरमदा फोंदोखिबने जनवरी 19 फाउबा चथगदबा थौरम हौदोकपदा फुंगियार केंद्र की एमएलए लेशियो कैसिंग साउदर्न टांकुल कैथोलिक चर्च की मिहुसिंग सरुग्याखी थौरम अदुदा लेशियो कैसिंग न मखा ताखिबदा मणिपुर यूनिट मणिपुर दा हंगहनबदा नहा कया थबक पीबा ngamgane स्टार्टअप हौखिबा चही कुइरकले स्टार्टअप तौख्रबा सिंह हेना चाखोथहल्लगा मखोइना थबक पिहन्नबा होनबसु कानगने इंडिया गवर्नमेंट हारिबा थबक सिंह असी तौबिगे हारबदी अरुबा ओइरोय हारिबा प्रॉब्लम असी कुइनदगी लेरबसु मनुंग थितना लायेंगबगी महुत्ता मपालदा मोलोम तैदुना लायेंगलकपना हौजिक तंगदु लैतादबा फिबम असी ओइरकपने हौजिक नौना लैंगाक सेमलबसु नहा सिंह थबक पीनबा होटनबना मरु ओइबा पांदम ओइबना हेना फगनी हाइखि हुजिक मणिपुर ना फेस तौरिबा प्रॉब्लम से सी हुजिक की प्रॉब्लम नते लिसांग सिटना सी से मोलोम ते लाकपने अखोय मणिपुर की से इरांग से रूट कॉजेस थीदबा हानसु प्रेसिडेंट रूल से ला याम ला अमे अदुगा कनो मणिपुर से चौखत थोरांगदि अखोय से याम द सोक्थर ले मी अतोप स्टेट का इवन सिक्किम गुम्बा मेघालय गुम्बा असम अरुणाचल मोइगसु अखोय मोइगी कनो ग यौद्रे मरमदी अखोयगी रूट कॉजेस ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स एको थिरकते पीस हैन तौर हुजिक तौरहा लेरगा अमु इरांग थोकनी नहारोन मयाम सिनफम लेते थबक लेते मोय करी तौर हिंगदौबा पैसा नुंसा लेते हुजिक एनी बेन ऑर्गेनाइजेशन अमा और कांगलुप अम पुथोकते याम लाइख्रपोनी मी लाकनाय वातेबा सिनफम लेतबनी फ्री द याम तारे इरांग हौसे बगान इरांग लाइन हौदो थबक सिनफम लेबा मी पैसा तानबा मी नुंगाइन लेबा मी दुना सि इरांग तौसे द कंत यारोयबा अदुन अखोयगी से मोलोम तैबा तोक्सी Department of Mathematics the Manipuri University na Ministry of Statistics and Program Implementation Government of India के sponsor मखादा था असगी तरह निपन फाउबा चथगदबा तरुक शुबा National Conference on Recent Advances in Mathematical Sciences and New Trends in Statistics हौदोकपगी थोरम ngasi Ancestral Hall DM College of Science ता पांगथोक्रे थोरम अदुदा DMU की Vice Chancellor Professor W Chan Babu Singh Department of Mathematics DMU की Head Professor L Sambu Singh Department of Operational Research Delhi University की Professor Chandra K Jagi na चिंगबना मरु ओइबा Presidium Member Singh ओइना सरुग्याखि बगलुनेना Professor Singh अमसुक महिरोय कयासु सरुग्याखि थोरम अदुगा मरी लेनेना DM College of Science DMU की Mathematics की Head अमसुक Convener Professor M Kuberna Statistics ता अहोंगबा कया लेरे Artificial Intelligence ना अचौबा साफु अमा पिरकले अहोंगबा कया असी खंगमिननबा असिगुम्बा थोरम असी पांगथोकपनी थोरम असिदा मपानदगी साइंटिस्ट मरी याउना एक्सपर्ट कया लाकले मखोइग ओजा सिंह अमसुंग महिरोय सिंगा इंटरेक्शन सिंगबा सिंग पांगथोकतुना खननिनगनी हाइखे लाइबा कोई न्यू ट्रेंड्स है बतारे कोई हाने मानदो मोंगदा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की असिगुमलबा पोर्ट में आमसिदा कोई साइंटिस्ट मरी योरे पुणे दगी बेंगलुरु दगी नोएडा दगी यूपी दगी हरबा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मरी लेनबा साइंटिस्ट सिंह योक्तना लेरे मकोइना असिगुमलबा कोई मैथमेटिक्स अमदी स्टैटिस्टिक्स की अनोबा यावल मसिना संगसेलेइबसे मसोमदा अयाम फोकस तौगनी अना हाइरबा कॉन्फ्रेंस सिलिबगी मरमदी मसिदा कोइना प्लेटफॉर्म अमा प्रोवाइड तौबनी हाइरबा प्लेटफॉर्म सिदा असिगुमलबा मपान लेबाकी प्रोफेसर सिंह साइंटिस्ट सिंह असिगा अखोइगी यूनिवर्सिटी असिगी छात्र छात्री सिंह इंटरेक्शन तौबा मकोइगा खंगसाना खंगनाबा नबहोनबा अमदी हुजिक लेरिबा नोबा डेवलपमेंट सिदा खंगमिनबा हाइबसिना कोइगी मरोबा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड तौबा तुंगी मिरोल कन्नबगिदमक सेल पीबा कैंडिडेट बोट पीबा थादोक्तुना अफबा कैंडिडेट खन्नबा अखोय खुदिमकना होनमिनसी हाइना मणिपुर यूथ लीग मायोलगी प्रेसिडेंट असेम प्रिंसना फोंदोरकले वाफम असी ngasi मायोल अमदी मणिपुर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन मुसुगा खुसमनदुना चाही अमा चुपना चथगदबा पॉलिटिक्स अनौबा लांगोनगी बोट
Politics Board for National Regeneration gi campaign haudoppagi thoramga mari lenana phongdokhibani. Manipur University ki Auditorium Hall da haudokhiba campaign haudokpagi thoram aduda Manipur University ki Department of Anthropology ki hanagi Head of Department Professor W Nabakumar, Editors Guild Manipur EZM ki Secretary General Yumnam Rupachandra, Musu ki Vice President Hijos Tongbram amadi Mayol gi President Assem Prince na thoram adugi President Member sing oina saruk yakibaga loinana Mayol gi President Assem Prince na makha taraduna lamdam ama chaukhatpa amadi tangdu laita na miyam hinghanba haibasi lamdam adugi luchingba singi makha yamna poli maram aduda mikhal matamda aikhoina aikhoigi luchingba oirakadoriba miyoi singbu miyamgi yaifanaba khanba ngamba leibaki damak kathokpa ngamba matik chaba luchingba sing khanba mathautai Maduna tadana selfie ba candidate singda aikhoigi chahi manga gi hak yon thoktuna vote pibana lamdam asida thokhaningdaba thaudo kaya thorakpagi chang wangrakle asigumba kaya asidagi ngak thoknaba honabada karamba miyoida aikhoina vote pigani haibasi miyamda mayek sengna khanghanabagi pandamda campaign asi chahi ama chupna pangthoknaba honabani loidana lamdam asida hauzik sathariba politics ki maong asi miyamga samnadraba politics amagum leiri amadi politics tawriba miyoi singnasu bot matamdata miyambu nungsiba bot ka khraga matamda miyambu ka kaukthokpagi chatnabi ama kanna lakliba asi matam chana aikhoina thinghaudrabadi tungda lamdam asigi phibam kari oirakani haiba ngamdre hainasu phongdoke ngasi Manipur gi thoiba thodo wathok singi waroshin macha ambo purakpangam daba thodo wathok khudingmaki horakphamdi ngasi ekoi miyamna politics pu nathirun thamuba aduga miyam amadi lamdam asida tawriyo politics lamdam asiga lengak siga miyamga samnadagum leirakpa ekoi gi politics ki yumpham oiriba politics pu semakadoriba lengak asibu semakadori board election matam asidana miyam asibu leiba yonba yaba adugumba poshak amoina urakpa board pu paisana senja thumjana amadi minam suri tawrakanda hygiene bi tauction bi myam tawrakanda miyam asibu leiba yonba yaba onthorokpa amadi lalon itiki mafam onthorokpa gi phibam ama lakpase masi semdok nabi damakta mayolna miyam hopna politics bu khaminaba aduga mikhal gi kanglon se chumthokna bi damakta sangsanjarpa campaign amani hairiba campaign ase state assembly election asigi mangoinan sahi machupna koi pangthokjagani tokhai ba school college singda khana nainabagi dialogue amadi ko debate ki processing satharakana miyam hopna aikoi gi hairiba politics bu khangminanabagi aikoi khongjang ase sangsanjagani aikoi gi asugum laba khunai asida anoba yawal ama purakna bi damakta aikoi mairi chukachabani pamjariba anoba manipur ama purakpado madu ngamna bi damakta miyam da aikoina hairiba campaign asigi khuthangda struggle tawjabani haibase masi aikoina thamjage Numit Karaningi Kongcheta Manipur Lakliba Ministry of Youth Affairs and Sports ki Secretary Su Oriba Sports Authority of India ki Director General Hariranjan Rao bu Sai NERC amasung masigi unit sing na harauk tayam okpagi thoram ama Sai NERC ki admin hall da pangthokre thoram aduda Sai Regional Center ki Director Sport ki lamda masak nairaba miyoi sing coach sing staff sing amasung miyoi kayasu sarugyakhi Thoram adugi mangoinana Sai NERC tagel gi tongan ba sports ki sanafam sing yauna 30 bedded hostel yengsin bagalunena library amasu Sports Authority of India gi Director General Hariranjan Rao na hangdoktuna miyamda kusinakhi Yengsin khongchat aduga mari lenena paumi sing na hangba wahangi pakhumda Director General Sports Authority of India Hariranjan Rao na Manipur dagi thorakpa player kaya na India bu malemda saktakle Tongan ba international amasung national competition kaya da lamdam asigi player kaya na sarugyaba ngamle. Afaba player hena puthok na ba amasung sport ki lamda hena kumang chawsin na ba lamdam asida National Sports University leire awat pa sport ki infrastructure kaya semgat na ba su hotnari phongdoke. Manipur, people from Manipur should be really proud and happy that the only university of Government of India on sports, National Sports University, is being functioning from Manipur. And yesterday I also visited the new campus that is under construction. Hopefully this year we should be able to shift the NSU into new campus. And I was pleased to see the quality of work, and it's going to be one of the best campuses in the country. So that is a tribute to the people of Manipur and the athletes of Manipur. As compared to many other states, ratio of athletes' performance in terms of national medals and overall contribution, Manipur ranks much higher than many other states. I am very proud of it. Pawgi Marthana, 10 break ama thamsari.
Every great future begins with the right start. At JJ School Montessori, we discover talents, nurture dreams, and shape the future of your child. Here, learning isn't just in books, it's in creativity, sports, real-world skills, and values that last a lifetime. Matamgi nungsit nungsa amadi ayinga sana maram moiraga lok tungba amadi khubana singba tatana thohalli pumna maksibu khudak ta phanba ngamlaba Capidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnau mareng chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon cup syrup thakpiu Capidon cup syrup Dada Ibe makigano Azabutamo Sige yumse next time tina checksin na laksilaga thamgrabani ne Dada nang se juhar habaga amta kidrabo Asumna mayamna na machalbo ngapshan dugum masigi yumasibu asoya ngan kokadabagi next time tina ngapseli next time ti juhar habading ngakokna na basemani German technology sina bana concrete ka tokna tina ba matamda kapamul amuk hena hengaladli #TMT strength is in the way honglagli ba punsigi lambi sida araiba chaba yaba makhai sasinari aduna hidak langthak kayama sadaba yarakte sasilliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra liver nabu soklaba chaning thakning ba phawdaba puk nungai taba khong hamba nungai raktaba amadi kuchu kumen senghallakti khuding maksibu ngakthok ke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule Free Gynecology Camp January tha asi Cervical Cancer Awareness Month tabaga iroinana Siza Urban OPD Kaisampatna lakadoriba January tang 12 dagi 13 phawba ayuk pung 8 dagi ama phawba Free Gynecology Camp pangthokjagadori Free Gynecology Consultation Free Ultrasound Screening loinana Investigations and Procedures singda 10% concession su pizagadori akupa marol ki damak pizariba number asida pau phawbiro Break matung da mayam butaram oksari hawsing makataba pau pizari Lagliba January 19 da Chingmairong da laiba Classic Grandegi Imperial Hall da pangthokadoriba Rubaru Mr. Manipur 2026 kamari lenana Grand Finale asigi organizer amasung participants singna saruk yaduna lunan bada yumfam oiduna sit sengbagi thorum ama Kangla Western Gate da pangthokre sit sengba aduda lambi da taramba amot akai kya khomgatuna mafam chana thamki sit sengba aduga mari lenana organizer singna hiram khudingmakta lunan ba haibasi yamna maru oi January 19 da pangthokadoriba Rubaru Mr. Manipur gi Grand Finale asiga mari lenena miyamda luna na laisi haiba paujel piduna sit sengbagi thabak asi pangthokpani haike Luna nana Imphal City se thamnabi damakta akoi contestants ka tawjabane aduga akoi gi Rubaru haise India gi oina khwai chawba pageant haidare aduni adu akoi Imphal da pujaraga Imphal gi audition tawrak matungda contest si Imphal da sinna tawjabane Cleanliness and civic responsibility. So we are organizing an event and it's going to be held on 18th at Classic Grande. So this event is called Rubaru Mr. Manipur 2026. The reason behind this event is the winner of this event will represent our state, Manipur, at national level, Rubaru Mr. India. So as we are organizing such an event, we wanted to give back to the people as well by doing little what we can. So we are sharing this message to everyone. Let us keep our environment clean and let us promote civic responsibility. India government na Manipur gi issue asi lumna lawdabadagi tangdu laitaba purakpa ngamdabani haina fungyar AC gi MLA Laisio Kai Singh na haikre Hauzik fawbugi oina ISTV na pizaba Manipur pau matangas da loishin zare biding tabi ba khwai pumna mapu amuk kahana kurum sare